čitaocima ta tragična Mojkovačka bitka i mislim da će vam kao čitaocima biti ne samo lepo dok čitate tu ljubavnu priču, koja je onako kao Titanik, jedna velika melodrama, bit će vam interesantno i kao ljudima koji vole istoriju, a nismo uvek bili u prilici, naročito ne o našem prosvetnom sistemu, da učimo i neke zanimljivije stvari u istoriji nego što su tad je bila bitka i koju je predvodio. I mislim da je velika greška što svi mi više znamo o engleskim i francuskim kraljevima, zahvaljujući njihovim filmovima, zahvaljujući njihovim romanima koji se bave na lep i prijemčiv način istorijskim podacima, te tako ako posle čitanja romana za nekim kafanskim stolom povede se rasprava o činjenicama koje se nalaze u romanu Pola duša, mislim da sam ja negde svoju misiju ispunila.